nag yaa ngi ne yaakaar naa ne Pape Sarr ñaata la ñu waxoon 17 bëf 17 bëf ak ñaata enveloppe bu lan xaalis la woon 70 000 70 000 ah waaw nii la fa demee nag yaa ngi nii nag waa Njongoon Jaak ça te fait piqué ça te fait ancien boulevard ke ñoo woote lamb waaw defe naa ne tey la poids léger ñu tegal leen juróomi nag plus 20 000 francs CFA voilà tant que ñu tegal leen juróomi nag plus enveloppe de 20 000 francs CFA suba lay jeex suba incha allah le 30 ñu tegal leen 9 bëf ak 20 000 francs CFA kon mbër yi ñun ñoo gisandoo nag yi wuuxanam koy wuuxot ten moƴo nuna xoox den ndene naake ndene ñaal cong a mbil me e nuna na ɗeet ka koy nuna pir ke fo amateur ke naake mboy ino fop ino nge'anooru den superviseur a ngene de wala du Mbade garang mene Alaaji Mbade gari mek voilà superviseur jega ten a las parce que misa donange wax dëgg mis fe wala te wa wax bugar ɗeet naake ndax état fe naake naxa mbaaxa wala mbaaxeer soit xana jega na xana jeg à cas de remplace et vraiment comme ne pir ke letan naaka ndonange pir ke wallahi i njoma ɗome fat wiin we ɓaato nde état fe naake yene sa i njoma done aussi pir ke le vraiment naake ke moom machallah et fogame mbaɗoxo ine xan i njemo introsé yaam o ɗeetangan naake mbulum fe defaak moom jege mbir na lene naake mbaaxeero fop ndafetlo on grâce à jemmu feke Mbade boy wajanin radio le aca Mbade ino yong nam mba fop jam alhamdulillah genoxin normal nam préparation fe depuis fe defaak bo ndik no nde njom ne njongoon Jaak jomne de moom ine mbajat waaw men koy genum nda itam wax dëgg yàlla i nga ay naak ke a mbaaxa i ɗeetidan it amo a mbaaxa lool parce que toujours kan laygu dene fat nu njik naak paax nu mbiyangaan rek xan mbiru gañun a sawa nda naak ke daal wax dëgg a mbaaxa d'après wo i jege wa mbagena changer wala fop d'après wo xano no ga'uma daal 17 ke leng ne daal a jega leng deɓ la andoona yee daal xaage mbarano mbatin iyo xaaga daal ref koy andoona yee daal ndukum mbira jangin bukkiran felkiran i changer inen na ndiki i mbagatangee jeg naak digante fe i cooxit jigan naak le comme xaalis fe i 125 000 ne de mbitan nene fitel jege problème faley fa mosa kon yakarame aca e cung pir ke rendez-vous réaction fa den ke den leyka na wallu naak ke xoye ke o kiino kiin daal réaction o ma fadanga xane président fe xëy ten refayno oui président gari meke gari meke président président gari wo we sax na naak ke bo ñaam na den fo bo ñeke waaw wax dëgg a we ñaama président na fiyo nam gon le Amady nam mo njongon ancien gloire o koy ngoyte o giyanga biceps ke ko ane a rapta arve quoi arve ɓandumu jegel a seki rek nam njom ne depuis yaga bo dik jom ne weten de waaw nuno tena paax parce que ay fela fula daal o fela fula a baat naak a fela wala feler ba nak fele de fele de lay fele fop kena leyayo wallahi lazim feler fele de fede fa ken lam ɗum ngo ken basis log de ley bo gala somi nana depuis korne ka mbaɗan naak rek mais kon ko yaaga koy tiye ɗo matati wax dëgg fa yàlla parce que baɗe nak ke xeef fa xeef to nak ke seer a seera a seer wax dëgg a seer waxe ditaga nak ke jika nak 160 000 160 000 jika nak ke jaame 160 000 a jar kam naak keke nak ke ay rek yaam goy ande a sisa kon pir ke nono nananogan nu nge'an naak ke ay naak 160 naak 150 vraiment nu nge'a den ndiki en tant que président aussi xoyit jaɓidel aussi nam nu ngoyit ka pir ke fu aussi nam nu ngoyit ka amateur ke presque njom neke retna ba donel 17 naak fu enveloppe de 70 000 refate njom maaka ref to i ngeɗa aussi njom ne na continuer a mise multiplier oxa mais nam nu ngoyit ka pir ke aussi ino ngoya den den fop de mbudanida in i te fop ndala oxu garna itam i ndalnong itam fo amateur ke fop amatrice fop rawatina nuno tena andoona yee nuun taxu yoq we seetana
bo Europe wiin ne Europe bo xaye me ngoya ine fat i mbiyana den direct boy la fula wiin we Europe nak fa dam dene saate nun we voilà nak na boga basa ko gigaja ya anuno wiin Europe diaspora fe ndetna a ko mbere yo saate fe jeg antel réseau parce que ka ingara men pour dongo fokal sax problème ref to wiin we ka ye comme ne den lena andan me dem moom na andungan nof ke acunga vidéo ke to i pare nga nek so ko i bekti ka vidéo waaw so kon yaa koy fada ndam ten saate fe jega antel wax dëgg fa yàlla ndax di mbaaga seetaana njom ne a direct non la fa wax dëgg fa yàlla in wen dal naawi adoox na ngara in i wax dëgg kena itam a xooya kiin tega wax dëgg wala nu jërëjëf terani aca fop aca merci beaucoup aca président i daga yo i ngajaan fa nuun in way teen waaw depuis no début na bo fa ndiik a lay ye njom ne axina xa ɓay ina a janga fop a cooɗa in naga yo i fat i mbi naate a refa aca wax dëgg neex yàlla jërëjëf président kaaga lay u in aca naak ke de wene pilke ino ngoya pilke fop mun ngeen ñëw fii Walliance ku nekk jël sa wërsëg waaw boo leen pare fe nag i nguusa suusa bo biir Gandiaye aussi am na lamb jaa ngeen jëf